Igihe ni Cross Night gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwenda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yashimye ingabo z'u Rwanda umurava wabo mu kurinda umutekano w'igihugu maze abasaba kurushaho kuwukaza mu mwaka wa 2018. Abafatanyabikorwa mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bo mu karere ka Rulindo barasaba inzego zibishinzwe kugenerwa ingengo y'imari yihariye igamije kwifashishwa mu bikorwa by'ubukangurambaga. Naho kuri uyu wa kabiri abaturage b'igihugu cya Liberia bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu George Weah wahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru akaba ahabwa amahirwe yo gutsinda aya matora. Amakuru mugiye kugezwaho nanjye Tasya Biziyaremye ku bufatanye na Infinix. The future is now. Perezida Paul Kagame yabwiye ingabo z'igihugu kwitegura undi mwaka utoroshye mu gucunga umutekano nkuko yizabigenje mu mwaka wa 2017. Perezida Paul Kagame avuga ko ibibazo by'umutekano bisigaye biza ntawe byateguje yaba mu Rwanda no mu isi muri rusange mu kubyirinda bikaba bisaba kukaza cyane ku buryo bw'umwihariko. Gusanga ingabo z'igihugu zikwiriye guhora ziri maso kandi zigakorera hamwe nkuko yabitangaje ubwo yageneraga ubutumwa busoza umwaka ku ngabo z'igihugu, aho yavuze ko batagomba gutekereza ku mwaka wa 2018 uzaba woroshye bitewe n'imbogamizi zihora zivuka ku mwaka utashye. Perezida Paul Kagame yavuze ko nubwo bitoroshye kumenya hazaza indangagaciro zaranze ingabo z'igihugu arizo zikwiye gukomeza kuziranga kugira ngo zizanyuze u Rwanda mu bihe bibi rwahura nabyo nkuko zarurinze mu myaka yashize. Umukuru w'igihugu Paul Kagame yashimiye uruhare rw'ingabo ziri mu mahanga mu butumwa bw'amahoro, aho zikomeje kugaragaza neza leta y'u Rwanda, igihugu kikazakomeza kuzirikana ubwitange bwabo. Kugeza ubu igihugu cy'u Rwanda kiza kwisonga mu bifite umutekano hamye ndetse no kujya kubungabunga amahoro mu bihugu by'amahanga. Kugeza ubu Rwanda rufite bataye 6 mu butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano mu mahanga, zirimo 3 ziri Darfur, 2 ndetse n'itsinda ry'ingabo zirwanira mu kirere ziri mu gihugu cya Sudan y'Epfo ndetse n'indi batayo iri muri Repubulika ya Centrafrique. Izo batayo zose zituma u Rwanda ruza ku mwanya wa 5 ku isi mu kugira umubare munini w'abasirikare mu butumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano mu bindi bihugu by'isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Louise Mushikiwabo yavuze ko Ubufaransa budakwiye gukomeza guca iruhande uruhare rwarwo muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ubufaransa buherutse guhagarika ku nshuro ya 3 iperereza kwihanurwa ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Minisitiri Louise Mushikiwabo avuga ko iyo ari intambwe nziza igihugu cy'Ubufaransa cyateye nubwo hakiri byinshi bidakwiye kwirengagizwa, harimo uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi yanahitanye abasaga miliyoni. Ufitemo inyandiko zigeze ku bihumbi 5-6. Izo nyandiko rero twebwe turifuza kuzishyira ahagaragara, abantu bose ari abanyarwanda ari abafaransa ari n'abandi bazirebere babone yuko uruhare rwo rurahari. Iby'indege rero ni ibintu byo kujijisha. Jenoside yakozwe n'abanyarwanda nibyo, ariko jenoside yakozwe n'abanyarwanda bafashijwe n'abandi batari abanyarwanda. Abambere rero muri abo ngabo n'abafaransa birazwi, amazina yabo arahari, aho bakoraga harahari, hari abajyanama mu iperereza rya leta yakoze jenoside, harimo abasirikari, harimo n'abatoje intera hamwe kwica abanyarwanda, harimo abanyapolitike, ibyo basangiraga amakuru. Leta ya navuga yuko yahagarikiye jenoside ngo ikorwe neza. Iyo leta yagiriweho muri ambasade y'Ubufaransa hano mu Rwanda. Abayobozi bakoze jenoside mu gihe cya jenoside bakiriwe mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa bwavugiye leta y'abajenosideri muri Loni. Minisitiri Louise Mushikiwabo avuga ko ibyakozwe n'abafaransa byose biri mu nyandiko, uhereye ku bari abajyanama kuri leta yakoze jenoside, abanyepolitike, abasirikare n'abandi batoje intera hamwe kwica abanyarwanda. Ibyo byose bikaba bikuye muri raporo yiswe Muse yakozwe n'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Cunningham Levy Muse. Mu mwaka ushize nabwo u Rwanda rwasohoye urutonde rw'abasirikare bakuru b'Ubufaransa bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Urutonde rwashyizwe ahagaragara na Komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside CNLG tariki 31 Ukwakira 2016. Abafatanyabikorwa mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu karere ka Rulindo baratangaza ko hakenewe ingengo y'imari yihariye mu bikorwa byo kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango. Mu gihe guverinoma y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kurandura ihohoterwa mu miryango nyarwanda, abashinzwe gukumira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu karere ka Rulindo barifuza ko hashyirwaho ingengo y'imari yihariye izajya yunganira ibikorwa byo kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango.
ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo buvuga ko kuba hakigaragara ingero zihohoterwa ahanini biterwa n'ingengo y'imari idahagije igenerwa ibikorwa byo gukumira no kurwanya ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Gusa umuyobozi w'akarere ka Rulindo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko hakwiriye kubanza kumenya imyirondoro y'abahohotewe ndetse no gushyiraho imirongo migari yo kurikumira kugira ngo bamenye abo bagomba gufasha mu gihe habonetse ingengo y'imari. Ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bukomeza busaba abafatanyabikorwa b'akarere guhora biteguye gukemura ibibazo biri mu miryango itandukanye ndetse no gukumira ibibazo by'ihohoterwa ku nyungu z'umuryango nyarwanda. Life is a journey. Every day, I'm constantly searching for the beauty in life. Capturing amazing moments beyond expectation. Those are always the best moments in life, and that's what keeps me going. Stay true to yourself with the all-new Infinix 05. Infinix, the future is now. Mwiriwe, amazina yanjye ni Iza. Nkaba nifuza kubabwira ibyiza by'iyi serivisi nshyashya igufasha kwivuza hamwe n'abaganga ndetse n'abaforomo b'inzobere ku mafaranga 500 gusa. Nibyo, kwivuza ukoresheje ikoranabuhanga natwe byatugezeho. Biroroshye kwiyandikisha. Kanda akanyenyeri 811 akadirishya kuri telefone yawe ukurikiza amabwiriza. Bona uburyo bwo kwivuza aho waba uri hose utavuye iwawe cyangwa mu kazi. Kwivuza byorohejwe kanda akanyenyeri 811 akadirishya babo. Serivisi zo kwivuza ukoresheje ikoranabuhanga ku banyarwanda bose. Hamagara 8111 ku bindi bisobanuro. Impunzi z'abanyesomaliya ziba mu nkambi ya Dadaab mu gihugu cya Kenya bakomeje kwishimira intsinzi y'abana babiri baje mu myanya ya mbere mu bizamini bya leta byo mu gihugu cya Kenya. Jama Hussein Abdurrahman Hussein biga ku ishuri ryisumbuye rya Wabel bahamagawe mu batsinze ku manota yo hejuru mu bizamini bya leta mu gihugu cya Kenya nyuma y'ubuzima bubi babamo mu nkambi ya Dadaab. Aba bahungu bombi ntibazi aho ababyeyi babo bari, bakaba batazi n'agace baturukamo uretse kuba babibwirwa n'abavandimwe babo barimo ba nyirasenge aho bababwira ko bahoze batuye i Mogadishu mu murwa mukuru wa Somalia. Nililetwa hapa wakati nilikuwa na mdogo sana. Nazanywe hano nkiri muto cyane. Ubu sinzi byinshi kubijyanye na hari ya Somalia. Nazanywe hano na masenyi. Birumvikana ko natangira amashuri yanjye hano. Aba bahungu babaye indashyikirwa mu nkambi y'impunzi z'abanyesomaliya hano muri Kenya bavuga ko imbogamizi ya mbere bahura nayo ari yo kutagira ababyeyi babo, gusa bagashimangira ko bafashwe neza muri inkambi ya Dadaab. Hapa ni ngumu sana. Ubuzima bwa hano buragoye cyane. Nk'umuntu nkanjye udafite umubyeyi mpura n'ibibazo byinshi. Bakomeza bavuga ko bitegura gukurikirana amasomo ya siyanse muri kaminuza y'igihugu cya Kenya bakazabifashwamo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Gusa bagasaba leta ya Kenya gufasha abana b'impunzi babaha bagize amanota ya mbere mu bizamini bisoza umwaka w'amashuri. Kuri uyu wa kabiri abaturage b'igihugu cya Liberia bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, amatora ahanganishije Vice Perezida Joseph Boakai n'uwahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru muri iki gihugu George Weah. Aya matora niyo ya mbere agiye kuba mu mucyo no mu bwisanzure kuva mu mwaka w'1944 nyuma y'ibyumweru 7 Boakai wo mu ishyaka riri ku butegetsi agaragaje impungenge z'uko atizeye komisiyo y'amatora. Aha akaba yarasabaga ko ibyumba by'itora byafungurwa ku isaha ya 2 za mu gitondo bigafunga ku isaha ya 12 za nimugoroba. Umukandida uhabwa amahirwe yo gutsinda ni Weah wahoze ari umukinnyi mu gihugu cya Liberia, aho yitezwe kuzamura uduce tw'ibyaro ndetse no guhagarika ikibazo cy'amoko arangwa muri aka gace. Traditional politics. Dufite umuco wo gutora dushingiye ku moko, amadini ndetse n'ironda karere. Aho wavukiye naho wakuriye biba ari ingenzi. Hari icyizere cy'uko Weah abaye perezida w'iki gihugu azafasha aka gace. Byari biteganyijwe ko aya matora yitabirwa n'abantu bagera kuri 2,200,000 biyandikije kuri liste zitora muri iki gihugu. Bwana Weah uhagarariye ishyaka rigamije impinduka akaba n'umukinnyi w'umupira w'amaguru yari yasabye abanyaliberia kutanywa inzoga nyinshi kuri Noheli kugira ngo babone uko babyukira mu matora. Aba bahungu bombi ntibazi aho ababyeyi babo bari, bakaba batazi n'agace baturukamo uretse kuba bahoze batuye i Mogadishu mu murwa mukuru wa Somalia.
Amatora y'umukuru w'igihugu cya Liberia agamije gushaka ugomba gusimbura Perezida Ellen Johnson Sirleaf wagiyeho nyuma y'intambara ya gisivile yabaye hagati y'umwaka w'1989 n'umwaka wa 2003. Uyu mudamu akaba yarashoboye guhashya Ebola mu mwaka wa 2014 ndetse no mu mwaka wa 2016. Mu gice cya mbere cy'amatora yabaye ku itariki 10 Ukwakira uyu mwaka wa 2017, George Weah yari yagize amajwi 38.4% mu gihe Boakai bahanganye wo mu ishyaka riri ku butegetsi yagize amajwi 28.8%. Bikaba bigaragaza ko ashobora kubura uyu mwanya wo gusimbura Ellen Sirleaf. Abaturage bo mu gihugu cya Liberia bongeye kugira amahoro muri manda ebyiri za Ellen Sirleaf. Bikaba byarahaye Boakai inzira yo kwiyamamaza neza atarya iminwa, uretse kuba guverinoma ivuyeho ishinjwa kuba yarananiwe guca ruswa ndetse no kugabanya ubushomeri mu rubyiruko. Leta ya Tunisia yahagaritse by'agateganyo ingendo ziva mu bihugu by'Abarabu Dubai zijya i Tunis nyuma yaho sosiyete itwara abagenzi mu kirere Emirates Airlines yanze gutwara abagore bo mu gihugu cya Tunisia bashakaga kujya i Dubai. Kuri wa mbere nibwo perezida w'igihugu cya Tunisia yavuze ko ubuyobozi bwa leta y'ibihugu byunze ubumwe bw'Abarabu bwasobanuye impamvu bafashe icyemezo cyo kubuza abaturage babo kwinjira ku butaka bwabo. Akomeza avuga ko icyemezo cyafashwe kubw'umutekano wabo, aho hari agatsiko kari gafite umugambi wo gufata abagore bo mu gihugu cya Tunisia bakajya gukoreshwa uburaya mu gihugu cya Syria ndetse na Iraq. Abinyujije kuri Twitter, umunyabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu muryango w'ibihugu byunze ubumwe bw'Abarabu Anwar Gagash yavuze ko iri fungwa ry'inzira zica mu kirere ari ry'igihe gito kubera impamvu z'umutekano. Ukubuza abagore bo mu gihugu cya Tunisia kwinjira ku butaka bw'Abarabu kwababaje imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ndetse n'imitwe ya politike yo muri Tunisia. Ibikaba byaranatumye batangira kwigaragambya kuri ambasade y'uyu muryango iherereye mu gihugu cya Tunisia. Wahoze ari perezida w'igihugu cya Peru Alberto Fujimori yahawe imbabazi bitewe n'ikibazo cy'uburwayi nyuma yo gukatirwa imyaka 25 ziri cyaha cya ruswa, ubushimusi ndetse no kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Alberto yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 mwaka wa 2009 ashinjwa kugira uruhare mu bwicanyi bwakorwaga na guverinoma ye, guhanisha abantu igihano cy'urupfu nkana ndetse no kutagira icyakora ku ihohoterwa ryakorerwaga mu gihugu cya Peru. Gusa Fujimori Alberto w'imyaka 79 yakomeje kugaragaza ko ari umwere mu byo yashinjwaga byose bijyanye n'ihohoterwa ryakorerwaga ikiremwamuntu mu gihe yari ku butegetsi. Abana b'uyu mukambwe bakunze gukora ubukangurambaga imyaka myinshi kugira ngo umubyeyi wabo arekurwe bitewe n'ikibazo cy'uburwayi ndetse n'intege nke z'ubusaza. Imbabazi Fujimori yahawe niziteganywa n'amahame arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku muntu urwaye indwara idakira ndetse akaba ageze mu zabukuru. Mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2017 yagaragaje ko 59% by'abaturage bose batuye igihugu cya Peru bari bashyigikiye ko Alberto wayoboye Peru kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka wa 2000 ahabwa imbabazi. Averno wahoze ari umushinjacyaha wa Fujimori avuga ko ababajwe cyane no kuba abaturage ba Peru batekereza ko Fujimori afite intege nke. Produce profundo dolor. Akababaro mfite n'ak'igice cy'abaturage babona ko Alberto Fujimori yigize igitambo kuba nta ntege afite kandi akaba yarafunzwe n'ubutabera. Judiciary. Víctima es Alberto Fujimori. Roma Mendes, umwe mu bagizweho ingaruka n'ubwicanyi bwakozwe kuri leta ya Fujimori, yababajwe cyane n'icyemezo cyo kumurekura, aho we yifuza ko yasubira muri gereza akarangiza igihano yahawe. Ellos no se preocupan por el sufrimiento de las familias. Ububabare bwacu ntacyo babwiye. Turacyafite agahinda n'ishavu, ntituzigera tubona amahoro. Arashaje kandi nanjye ndashaje. Nta butabera mbonye. Agomba kurangiza igifungo cye. Uretse kuba yafunguwe, Fujimori Alberto akurikiranyweho ikindi kirego kigikorwaho iperereza cy'urupfu rw'abantu 6 bishwe mu gihe yari umuyobozi w'iki gihugu. Iki cyaha kimuhamye yakongera gukatirwa ikindi gifungo cy'imyaka 25 nubwo imiryango yakorewe ubu bwicanyi yiyemeje gukomeza kumurwanya. Inshuti bakunze ba Clouds United, naha dusoreje amakuru ya Clouds TV ku bufatanye na Infinix. Infinix, the future is now. Perezida Paul Kagame yashimye ingabo z'u Rwanda umurava wabo mu kurinda umutekano w'igihugu maze abasaba kurushaho kuwukaza mu mwaka wa 2018. Abafatanyabikorwa mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bo mu karere ka Rulindo barasaba inzego zibishinzwe kugenerwa ingengo y'imari yihariye igamije kwifashishwa mu bikorwa by'ubukangurambaga. Naho
kuri uyu wa kabiri abaturage b'igihugu cya Liberia bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu George Weah wahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru akaba ahabwa amahirwe yo gutsinda aya matora